ni mugwanja mweri-ini wa igiri mwaka-ini wa ngiri igiri mirongo iri na inya ngakihoka ati thiko yaku no iragutwarithia oro wega ni ndoka niguo ngurehere gikunjiro gitu kia mohoro agikumenyagia uria bururi wa gitinda ukigariura muthenya wa umuthi riboti kuma county itiganite guku bururi-ini wa Kenya nginyagia riboti kuma Njohi toka cia bururi tukurukia uguo nginya riboti cia mathako ni maingi maria tukihaririirio ni andiki aitu a mohoro maria tugukorwo tukikunengereria wona wetikira gutwara na ithu gikunjiro-ini giki gitu na mbere ndaya twambe twamukire maria tukuhaririirie gikunjiro-ini giki. Mamwe maria tukuhaririirie kiagago kugumira aikari a Kirinyaga thutha wa andu atandatu gukwa ni urevi wa Njohi gananie gukumugururio ugithiaga na mbere. Ruhonge rwa United guthundura mashini ya riera iria itarahuthira thitima. Nayo kanjũ ya magavana na munene wa watho kuhungwo mahuri hari tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi cia thirikari nene. Na Ngai karangi kumenyithagia ati riboti ici citu iramemerekio imwe kwa imwe nenda-inĩ citu ciothe cia ũkinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube nako ni @Muthingi TV na ni mutabania waku Geto Wairimu wa Kimani na tukiambiriria turambiriria na riboti yake hakuona ati gukinyagia riu andu atandatu ni marikitie gukua county ya Kirinyaga guku ni mwena wa Kangai thutha wao gukorwo makinywa njohi gananie kana njohi shaifago kuringana na aikari a guku njohi eno ikoretwo ikirugirwo o gikaro-ini giki igitigira ati andu riu atandatu nio magite moyo wake uku angi magithi na mbere guthaitirwo thibitari-ini na angi makiura maitho kiroko kia umuthi ni riboti iria turahaririirio na nio iragituhingura gikunjiro gitu kia mohoro muthenya wa umuthi. Andu atandatu ni makuite na angi magathaitirwo thibitari thutha wa kunywa njohi iria irekoirwo ina thumu itũra-inĩ ria Kangai imwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Kiroko kio muthi ntubero ripoti ya andu mekoretwo manyuite illicit brew uhu Kangai na nikio tukire na kuringana na story iria irathi na mbere na kilabu kiretwa California in Kangai ward ndenda confirm to the public over Christmas all in nitwa inspection ya ombas in Kirinyaga na California nitwa reject kilabu kiu kuringana na aikari aitwere matogoretu zipora nyira njohi ino ikoretwo igithondekerwo mwena uyu no nikuo andu aya maranyire na umuthi rucini amwe ao gukua na angi kura maitho thibitari-inĩ wa Kangai imwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga nikuo muingi hamwe na maabitha a borithi mekinyitie kurumirira ikuũ cia andu atandatu na angi magatigwo matekuona thutha wa kunywa njohi irerikana gukorwo na thumu wa ithano muthi wa ira tondu amukuru atuika kwirire mucii kwao nitukwenda kuga ya kwamba nitugu confirm tondu gutinda gitari ugwetaga kuga kwi mundu ukuite utambite confirm na gwika process iria ikagwa ya gutuma mundu amenyeke ni muku. Zipora Nyawira ni umwe wa aikari aya na thibitari-inĩ uyu arehete mũrũ wa nyina uria utarona thutha wa kunywa njohi ino. Rosi wa Irimu wa Waweru no muikari wa itura riri no ruo rwake makiria kuona riu mwana wake ni orite maitho kumana na njohi ino akiuga amwe ao mari moshari-ini na mundu ageria gutetia ni njohi ino akoragwo. Kuringana na minista wa ugima wa mwiri Dagitari George Karoki andu atandatu nio makuite na angi magatigwo matekuona no ni marathie na mbere kumatangikira. Munini wa county commissioner mwe ya ithuro Trisia Wajiko niugite ni makoretwo magikia ngono mwene kiganda giki gia California no mamukinye igoti-ini akarekererio. Ni ahithuritie ati igoti ria Barisho nirio rirathararia bara ya njohi gananie guku nake minister wa mbeu njithi ya uheani wa marua kuri endia a njohi akiuga kiganda giki hamwe na kirabu ya California matie na marua ma thuguri ino kona matiakinyanirie ikiro iria ciagiriire. Mutino uyu yumiritie orere munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua atanyitwo gucera kaunti-inĩ ya Kirinyaga kiumia giki. Ngiribotera Muthingi TV ngetwo King'ori wa Gatundu. Ni njohi iria irakirikana ati irari na thumu ungiuraga mundu na tugithie na mbere ni ati cifo wa itora ria Uruku imenti ya muhuro guko ni kaunti ya Meru ni arikitio guikio ngono na gukinyo igoti-ini rucini rwa umuthi
agĩkũĩrwo gũkorwo agĩkuruhanio na njũragano ya ũmwe wa itũra rĩake mũndũ gwĩtwo Gideon Mũcugu. Cifu ũyũ na aruna ake makinyĩtio igoti-inĩ rĩa Meru kũrĩa jaji mũnene wa igoti rĩrĩ augĩte atĩ erĩ aya nĩ megũkorwo magĩthiĩ gũthũrimwo kana meciria mao nĩ makinyĩrĩire ũndũ ũrĩa ũgũtigĩrĩra atĩ nĩ meharĩirie gũcokia thitango cia njũragano ĩno. Kwa siku kati ya tarehe 2 na tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka wa 2022 mkishirikiana na wengine ambao hawako mbele ya koti upande wa Urupol location Imenti South Sub County mkishirikiana mlimuua Gideon Muchugu. Because of that need to assess their mental fitness to plead, we'll take their plea to Thursday. What is the date on Thursday? We already have secured counsel, so the DPP, the Deputy Registrar will not need to appoint one for you. But we need a confirmation that you are fit to proceed with the matter. We can consider the issue of their release on bail on Thursday when we come back. Yeah? So accused has been informed of the charge without requiring them to plead. Accused to be assessed for mental fitness to stand trial, and plea is deferred to Thursday. Court case, that's the 8th? Yes. To 8th of February. And on that date, we shall consider the issue of release on bail. Bail to be considered. Okay, we will have you held at GK Prison Meru until the 8th of February. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari na anyiti itemi ngũrani kaunti-inĩ ya Garissa nĩ maugĩte atĩ mĩtaratara mĩerũ na ya hinya nĩyo ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩgathĩkwo gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ matigana ũndũire wa kũruithia ciana cia airĩtu makĩria marĩ cukuru-inĩ wa airĩtu wa Hyuga hĩndĩ ya mũthenya wa gĩbũrũri wa gũkũngũĩrwo kũninwo kwa irua rĩa airĩtu. Anyiti itemi aya maugĩte atĩ aciari a icigo iria itwarithagia na mbere mũtugo ũyũ nĩ mabatiĩ gũkinyĩrwo kuona atĩ kaunti-inĩ ya Garissa nĩ gũmĩirwo hanene na rĩu arĩa maragĩthiĩ na mbere gũtabania irua rĩrĩ rĩa airĩtu mũgarũ na watho na mabatiĩ kuoerwo makinya ma kĩwatho. Leo tumeamua kuongea na wasichana tu kwa sababu wasichana ndio wanafanywa ukeketaji. Tukiwaelimisha wao juu ya ukeketaji na wajua madhara ya ukeketaji na wajue ukeketaji dini haikubali, wasichana watakataa. Msichana akisema no, hakuna mzazi ambaye anaweza kumforce, kumlazimisha. Kwa hivyo tunataka wasichana wetu wachukue hiyo message ambao walipewa, ukeketaji kwa dini hakuna. One, wanasema msichana ambaye hajafanywa ukeketaji hata kuwa na raha ya kuishi katika jamii. Two, anakuwa discriminated, anawekwa kando. Hawezi akakaa na raha kwa wasichana wenzake. Tatu, msichana vile wamama wanasema msichana asipofanywa ukeketaji pia katika jamii haolewi. The prevalence rate for Garissa is 83% as per the last KDHS report of 2022, but the national level rate is at 15%. Sisi kama mashirika na viongozi tunajaribu kupigana, tunajaribu kuhamasisha wananchi, tunajaribu pia kushirikiana na viongozi wa dini, viongozi wa kiserikali na viongozi wa shirika yote ili kuhakikisha kwamba tunasema zero tolerance to FGM. I would like to encourage the state and non-state actors to continue working with us as people of Garissa County in the elimination of this harmful practice, and I hope one day we'll be able to completely get rid of it. Hao watoto wanatukujia kama walimu, sisi tukiwa shule ni wazazi wao. Huwa tunawaeleza in case of anything wakuje watuelezee changamoto, na wengi huwa wanatuelezea, na tunashukuru haya mashirika ambayo yamejitokeza kuja kueleza zaidi kuhusu hii FGM.
na ndari igakerekia kuonania ati hari o mwaka airetu aria magikoragwo makiruithwo guku bũrũri-inĩ wa Kenya ni airetu milioni 9.5 nio magumirwo ni irua riri guku rũrĩrĩ rwa Samburu rũgitongoria hari ndari ici na gĩcunjĩ kĩa 98 na turi o riboti-inĩ ino ya gũkũngũĩra mũthenya wa airetu wa gũkũmithia irua ria airetu ni ati mutumia wa ũkũrũ wa mĩaka 42 uria oikaine ta Elizabeth Lele Moyag ni ataririe na njĩra nene ruo ruria agereire ari munini ria akurirwo mundu umwe kana mũiretu umwe wagereire hari irua riri. Mutumia uyo ni athiete na mbere na kuhuthira mbica ciake na muno mbica cia mwĩrĩ wake kuonania irua riri uria rigitabanagio guku mwena wa Samburu. Na hari mwaka wa 2012 Elizabeth ni ahingũrire tabarĩra na mĩtaratara ya guthomithia airetu na rũrĩrĩ rwa Samburu na kukamenyithia bata wa guthomithia airetu na kwĩgunĩra rũrĩrĩ rwa Samburu hatarĩ bata wa kũruithagia ciana cia airetu. It's good. My culture is beautiful. My culture is nice. But there are some harmful cultural practices we want to eradicate in the community. And teenage pregnancy. And organ the cat 1993. That's why what I felt that day, I lose all blood, I fainted. It was very pain. That's why 2012 I started the campaign about FGM. That FGM is not a good practice. I'm a victim of FGM and I've used this body mapping methodology to work on my own self. As you see, this is my picture. They've drawn me and everything you see in this picture is what I went through. I used the methodology that I show you to talk to our girls. The way the pain, where the pain we felt, the way the cut is not good, the way we lose our children because of obstructed labor due to FGM, the way we are losing life just because of FGM. And I used to say FGM is a deadly monster. We want our girls to remain perfect as they were born. Nilikuwa mamangu na babangu amenitayarisha, lakini sasa watoto wangu hawastahilishwa kwa ajili baba yangu na mama yangu wameniweka, lakini nimeona shida. Saa hii siwezi mkubali mtoto wangu aingie na siwezi kukubali mtoto ya mwingine aingie. Na tumekataa maneno ya mimba za mapema, tumekataa maneno ya ukeketaji ya wasichana na tumekubali kuwa watoto wamepata masomo na wataendelea kusoma. Mwili zenu ni mzuri, muziheshimu. There is time for everything. Igire county ya Isiolo kuria county ino ya Isiolo niyo egutwika county ya mbere kana urugamiri wa thirikari ino ya Isiolo niyo ugutwika urugamiri wa thirikari ya county ya mbere kuoerera motungata ma nyumba cia kiririkano nicio museum. Thirikari ino riu ni gutongoria nyumba cia kiririkano ya Kitale thutha wa gukorwo igekira kwirore muthenya wa umuthi. Akiaria hingo ya igongona riri ria gwikira kirore gavana wa Trans Nzoia George Natembeya augite ati itua riri rira gutigira ati county no ya Trans Nzoia ya Isiolo ni yakorwo ikigacirithia hari ukinyaniria wa unduire na uho uthurimi wa museum iria ikiri gicigo-ini giki. Special occasion where we are fulfilling one of the expectations of our 2010 constitution, that there are functions devolved to county governments. Museums is one of them, and on this occasion we have a situation where we have not only transferred the function but also the museum itself and the assets which go with it from the National Museums of Kenya and therefore the State Department for Culture, Arts and Heritage to the county government of Trans Nzoia, and that is in the spirit of
The current government, His Excellency President William Ruto, has emphasized the need for us to complete this process of transferring all devolved functions to county governments. Kwa hivyo mimi leo nikapenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Principal Secretary wa masuala ya utamaduni culture, Madam Umi na timu yake kwa kufanya kazi kwa karibu sana na Department ya Devolution pamoja na IGRTC na wafanyakazi wengine wa serikali kule Trans Nzoia kuhakikisha kwamba majukumu yale ya museum ambayo sheria imekatua yamefika kule mashinani. Tunashukuru sana na ningependa tu kuhakikishia washikadau wote ambao wako hapa kwamba haya majukumu yako in the right hands. It is a day where we are taking devolution very seriously, and we are here with the governor of the county of Trans Nzoia, where we are officially transferring the museum of Trans Nzoia. And for us, we strongly support devolution, and we are implementing what is stated in the 4th schedule of the Constitution. What we are doing is not out of the ordinary. It is what the Constitution dictates of us. Na riboti iyo ya kaunti ya Isiolo niyo igukoro ituhe kamwe kega guikiria na ndugagithie haraya tocokereria tuguka na riboti cio iharo-ini. Utongoria uria munene wa bururi uka ginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hapa nino nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari ino ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia kumariria ndeto cia Ugikuyu ciokire bururi uyu noguo Njohi raingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wenge na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today because of it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mubi. Riu ndiye gutari na minyo maandamano maria mareho ni baba wa nyuka wanyu ri gutiri mundu ararathu nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiru utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kuendete ya kurunga igĩrĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. It's ni yangu. What tata? Kitoko. Hey, wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa.
Karibu ndani ya Hetia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, install prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's, Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya? Lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Tusimame. Ewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Twagicokereria na riu imwe kwa imwe tuingire iharo-ini kuria muikariri wa kirabu kia Gor Mahia Ambrose Rachel ni ateanirie miario ya kuga ati kirabu giake ni giacereirwo kuneana maratathi ma Omala niguo agikorwo agithamira bururi-ini wa Algeria kirabu-ini kia JS. Rachel augete ati kirabu giki gia Gor Mahia kiratungumanirie uria wothe kingihota gutigirira ati Omala ni athie bururi-ini wa Nigeria. Ede itua riao kana mitaratara yao iragitungana na ihingisha. Na mwerari witu riboti iyo ya mathako niyo igukorwo igitwikira gaturumo gikunjuro gitu kia mohoro muthenya wa umuthi. Ngatho cia mwanya muno makiria ni gwitikira gutwara na ithwe kumaria tambiririe gikunjuro gitu nginyagia riu. Ngatho cia mwanya muno makiria kuri aria twagikorwo tukinyitanira nao kuria mwena wa Facebook na aria twakinyitanira nao kuma mwena wa studio aria magitigirira ati gikunjuro giki ni giagukinyirira na njira iria ibaciriire. Nguririkanie ati wona ciarikia kwihanda thaa imwe
Oroginyagia thaa ithatũ nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitana nawe ngurehere mohoro mangĩ ma hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ marĩa tũgũkorwo tũkĩharĩrĩirio nĩ andĩki aitũ a mohoro. No kwari njĩtĩkĩria niĩ ngoro ngĩkinya hau njĩtĩkaga Wairimũ wa Kĩmani ngakwendithĩria mĩaraho mĩega.